Oh, me na me catch na ukwa na so no be da defeat ukwa na be da defeat shata. Wanya fela na ma mi Akua Donko uba wi ase sebe mpreduasa. Wahunu. Africa ha. Obi a ne nwuma ni mu nkwanim. Wan kwasken school. Saito kura menye so wiye. No benya kokodro se me constande ako contest for president of my country. I know so mom de. E ma no kura munimu ngoma mo brofo tintintintin mo ka brofo akese ba akone. Oh, nana. Akokodro ben na mo what this constande presidential candidate to the mon kan kire me. Oh, akokodro de nka ye wo, but oh, ya wa akokodro na. E ma munimu ngoma wo ye one. Reverend Josiah Nana. Reverend Josiah wo ye two. Enna mama hia book for ne baako. O hene yire gift yante ye 3. Oh. Vim lady ye 4. Wa mo to hono ba. Ma bene muni ngoma akokodro be na won be start president. Mo nkire me. Oh, eye emre no. Now Reverend Josiah ye kure kambrofo a wo se brofo yi. As a dictionary one day, what you say? I have offense wo ho, die no wo ho. But akokodura ye the best stand presidential candidate no. Mo nkire me ma. Oh, na say eye mame Nana Kunedu ojinaye. Oh. Nana Kunedu Atman Rollins ojinaye. Nana Kunedu ojinaye ono ni kunu. No ama ni kunu na famu ama na tilo. Ono today mo ma o mama ni. Nana Kunedu wono no na ni kunu na rehearsals. Oh, the love famu wone na na ekoba. Ona de. O the na rehearsals. Yeah, friend say revolution ni time no de namu. No it wono de na ti no mo amaka. Oh, say kakra. Dabio. Oh, say dey person omonoko na ye support omo. Example na me hu ana. Wo de hedi ba ko me boy vim lady. Na no de o to be stand presidential candidate. Oh, bejina. Eyemre. O say? Eyemre. Oh, e de emra. Sisi ano ye enumu ade na e wo say ye. E de me bra me kan person me kan nyina say mo a mo bo mu di nyina mo abene. Mo kran so fe aso sa akokodro na maame Akua Donko nya ya wode standing as presidential kabi wa he woni bi oh ase chere say Wednesday born asam na sorry me o makoka sam na sorry me Reverend Josiah say we Wednesday and ya matwe asan nto ato a say o kasa bebura wa o crucify o. Thank you. Obiane ne call. Say nya Wednesday na ma wo wa o vim. Yes, obiane ne call. Obiane ne call. We mama Joyce do oil na. Me kasa na osobo fo bi kan gu ma so say masa. Reverend Josiah so no so ya Wednesday. It is a Wednesday nti na ma ne call ye dia. Ade no nso nko bi. And I'm saying my chance. And yet my chance. We are to trust the BC. What can I shoot to a leg? Any my chance. Of friend or next year. It's great to be a Wednesday born. Yes, so yeah, I'm not booking the point. Yamin and then birthday. Yeah. Some catch us say organization be almost so abonabaso. Aye. Say father of the year. Yeah. Yeah, the anabo in Japan. Organization omo board no. Can salute to come. Okay. Into omo year consultations ahodo. Na consultation omo year e bi wo asofuom, omo year bi wo government officials sim, just a businessman. Busa Ghana ha. Okay. Wa pa na yemfa father of the year man. Emano. Ba bi on bebusa bi obi abo anobo kana Japan di. Papa no. Say, one more reason ba ko ne say, e me man dodo na wo omo disie. Omo wu ansa na omo man na pie. Anobo kana Japan so there in his lifetime no. Ne babia wa wo ne bia wo dan na di. That's right. Or mention the number of children wo. What are they no? No correct. Who's a member and yeah. A member yet. So be back out. Who shall say then can level TA now? Me my 22. Me ne ma say or monka.
eso no hu se wutwa ntoro da wanim so ho na onka kekese me de ma no aka ne mo ka de ne ma no so ye den ben no odone ma pa me ba wi asmenya hu bi da ye ka se be ma pe ne masem a ye ka se ne ma wo all over the world unu ba bi omwo omu nyina ko hia ni Dubai omu chele wo ho second kobi ai kanet ni kobi oko oni ha wa me ma say what's name me birthday mani chile Dubai ntimu nyina mo mra ba bi o wa hia South Africa wo hye he wo Ghana ntina kanet pu oko chele aba oko chele aba into deserve say wo de father of the year ne be ma no into mo be ba UPS ho program no Tuesday and mo be present ho okay ada be bona baso okay so ho dem say no so mema bebre e mo hwe no mo nsua wo wonyem oba age ma mo nye ma nyem oba menye sa de na mo ye no wo be ma bi aba bibia ro Father's Day na ba won ka ho wonyem oba age that's right ya mema bebre anyem ma mo ye okonyem oba wi a no oba ne frɛ no hello you reso this meant man pass it na ubusan exam ben o me menses ya ma o nti menya dai se me catch na wa prepare na me no na nyam wo beti dem you reso beka one fan cause you someone free me bold ya bi obi su timi ka say me yire tia me wo wedded wife wo tia na akobu atopa na nim so wedded wife enti no omonye o be ma bebre omonye so ho are no and ye bad be ma bi abanyem oba wa anya ye no me unu abeka kire wo ye no me je na nim wo kina sam that's right uni mo kina sam yes ene ma dane so ho are no won say ewi asofo atena sidin ehu sa no abo odi ne huni what you say odi ne huni ntese ye dey ye bona baso wo sa kwan no so ana on fa na no keke nso ne kakra obeya ma ne ma no obeya ni na anu nti no because of honorable Kenya Japan no mo invite me TV Africa still on honorable say oni omati so oni Ghana hanti me representing TV Africa okay I know your Sunday 2 o'clock Father's Day you know aye okay na me so de me wo kafa sa ne ma no so me so me meka okay ana maka kiro mo se me ba me de me ba be kan ne se e ma no so a mo makwa ma me ma hwe mo ma no so Sunday minimum nya o TV Africa and also go get no oh jawaju na se mo celebrate Father's Day inti e ba na se na ko fo bebre ni mu da kra Father's Day oh mo de eduru so ahwe mo de bosome ena but okay support mo because I know the mudi ye okay risk or mudi num risk ne dos nyin san ne awo obi ko wawu ni sa ne mantin de and ya de mamo ya na ye okay ena awo mu sebe awo mu sensem atantan ne be ma bia ne ho asebe ne bagya ne na agu no so ye jagu ma no so omo ne bu be say akokọ bedi obedi ati woni na chi enti obre na mu komu no say ya na ye nyina ye back mu kan na comment am so no e ma bre twetweda mo wo adwuma mo koba ne ade anajo so ye ma mo na 3 rounds 4 rounds ne ade 4 rounds 3 rounds ne ade pempem mo wa bro wu mro yo ukoka so abre kwa ye twatwede ye kwa ye di da ho and near my so to hear the amodi and a deserve okay but was sent can you hear the super dura more high